Kani gadega Pati CTV. Khasi Hills Autonomous District Council hakji kendo barkinong thok kubor hakajan miat arpu artrek uluber. Kalapan pau ya kajing pitar bat sngo benya ujur halor kajing bamla jong ka sarkar Meghalaya United Alliance 2. Man ai ya kajubab kabashai hakabaide bat kabha kajna baga District Council kade benyo na kimar pok hendo. Chief Executive Member ke KHDC ubak pencengan NCM ulang baga sarkar jela kalapan pau dalade ba kadang pensa ya kabha jong District Council sakumba lai phun rew klor saupu arlak saupun rew hajar sispa an rep khandai tingka handai hakabak hen langpat ya kapisa ba pensa kat kum kajing khen jing dia jong District Council budget kata haki sautli ki financial year nudu usnam arja khat ar arja khat lai hadu arja khat san arja khan rew kalakot saka arspa nyu phunyu klor sau phunyu lang prap khandai hajar rew spa nyu sau tingka usi ya mula ongru bakat kum ke district budget bat kapisa balapala de ke HDC house nam arja khat ar arja khat lai hadu menta kadang long tang san pusau klor arp khandai lang nyu pusau hajar nyu spa khat nyu tingka bat ke badang sa pat kalong sapalat arspa nyu phunyu klor komta na kalyang usi ya mula dawa nak sarkar baman bakot ke financial year kare ban pun kho ya baro ka bha ka bare jong ke district council nudu ka bha khajna bat kiwe kiwe de kisong pisa jong ke district council haka juga por gumbale ayu minor minerals haka jing shisha minor minerals haka jing shisha ke di ban siu man ka financial year ni sutra aji di minor o minor ki siu bai man ka financial year kamur daki yo khandai krur ki siu changi khandai krur kan bayu major badeu kul bar ulamiston ka jing siu ka long installment ka bom tikni tikna tadara ka yakani ya ban thong asaka state government bar kum juru aji ngadi bar ka district council ngiri ban suthu bagadi ka institution kat kum ka constitution but ya share ula pausha ya ka paragraph 9 jong ka sikshidil te ka jing shisha kinagaleng ka government ka diban burom ya ka constitutional mandate kat kum ka paragraph 9 jong ka sikshidil ba ka share jongi man ka financial year diban siuno knang ba banom do awe ya ka right jongi ke bagi diban yo ya ka share Kani gadega Pati CTV.